U fl-istess seduta, s-segretarju parlamentari Rodrik Galdes ma ċaħanx l-istqarrija li għamel id-deputat nazzjonalista Kerol Aquilina fil-Parlament illi ċ-chairman tal-Bank Pilatus Ali Sadir waqqaf kumpanija tal-kostruzzjoni bl-iskop li jidħol fis-settur lokali. Dokument uffiċjali mir-reġistru tal-kumpaniji fl-MFSA jikkonferma kif f'Jannar tal-2014 Ali Sadir waqqaf kumpanija f'Malta bl-isem ta' Malta International Construction Company bilan li jidħol fil-bini ta' housing soċjali. Dan kollu sar fl-istess żmien li l-Bank Pilatus ingħata l-liċenzja biex jaħdem f'Malta. Il-Partit Nazzjonalista ddikjara li minflok jiddefendi lil Ali Sadir, in-nies kienu qed jistennew li Galdes jispjega kif il-gvern ta' Joseph Muscat ma bena l-ebda post tal-housing soċjali meta diġà jinsab fit-tieni leġislatura. Dan meta Ali Sadir ġie arrestat fl-Istati Uniti u jinsab akkużat b'reati serji fejn jista' jeħel 125 sena priġunerija.